Hola! Good day everyone! Kumusta po mga kasangkayan? Welcome back to my music studio. This is Tolitz Del Monte Pesenio. And before anything else, I would like to invite you po to please subscribe po to my YouTube channel. Just search on YouTube my name, Tulitz Han Maslog, for you to get notified for my next latest vlogs and song versions. Anyway, ngayon po ay kakantahin ko po yung isa sa pinakapaborito kong kanta noong bata pa ako. Yung pamagat po ng kanta ay Pikoy. Ang Pikoy ay waray-waray na salita na sa English ay parrot. Didi kasi amon damo iton parrot, iton mga Pikoy, ano? Kasi sagana haluang pa iton amon kaguguban, nga damo pa iton amon kakahuyan. So naisipan namon nga himuon hinkanta ini gamit ang title nga Pikoy. Ginkomposo namon ini didahan 2005. Yes po, grade 5 pala akadto. Kaupod kon pagkompose ni Hira, ang na-assign haamon nga padi, haamon parokya Father Banoy Nicolas, kaupod hira Kuya Mark and Ate Grace Revela, Kuya Jason Capon, Sir JC Gapasen, Kuya Gerald Rivera, Tito Boy Solieza, Sir Because Nuget, Christina Robidizo, ngan ako of course. Ayan, ang Pikoy, unong po iniya nga kantahin, nanay, ngan bata. Hinbata nga namimingaw, nahihidlaw kan iya nanay, kay baghim binayaan ang bata, tapos ura-urit iya kahidlaw, ngan sabik na sabik iya nga makita iya nanay otro. No? I hope you like the lyrics of the song. So as you can see, kaput-kaput ko na akong gitara yan ha. Pero diri po asyat akong gagamiton pagtugtog. Ang akong gagamiton yan ha. Ang akong ukulele. Ito po yung ukulele. One of the indigenous musical instruments nga kilala nga ginagamit didi haamon ha iraya. Opo, karego kasi ma-appreciate niyo nga bation ang tunog han taga iraya, ang musika han mga waraynon. So makikita niyo na akong gitara, na akong ukulele, upatlan kwerdas. Para sa lainit gitara actually, ang pagkaibala kay hiya, upatlan iya strings. Pero itong chords parehas la. Tinatanggalaan chords didihan pang lima, ngan panunom nga strings. So much for that. Let's start this off. I hope you enjoy and please listen. Hope you like it. Pikoy. Kun may dala pikoy, kun may dala pikoy, nga malabay dinhi, akong tutugunon, hinanay ko manhi. Bisan la tumugdaw, ngan mabalik ngahaw, mahuwas na daw, an akon kahidlaw. High society girl. High society girl. Kairo, isda nga butete, inagi halete, inaruhin 20. Inagi haalpor, itinaya dayon, naubos na perde, an iya bayente. High society girl. High society girl. Kun may dala pikoy, nga malabay dinhi, akong tutugunon, hinanay ko manhi. Bisan la tumugdaw, ngan mabalik ngahaw, mahuwas na daw, an akon kahidlaw. High society.
Bugoy, Maslaganon 2005. Thank you so much po. Ano yung pamati ng pagkulaw? Yung compose po ito ni Father Banoy, ni Kuya Jason Capon, Kuya JC Gapasin, Kuya Gerald Rivera, Kuya Robert Solieza, Kuya Divine nga taga-Mantang, Sir Because, Sir Ate Christina, ngayon ako po. Idan 2005. Ayan, damo-damong salamat. Hapag kayo na asyal anay po. See you on my next song covers and my next vlogs. Thank you so much and God bless.